Hari ibintu bitatu udakwiye kwemerera uwo ari we wese yitwa umukozi w'Imana. Hari ibintu bitatu udakwiye kwemerera uwo ari we wese yitwa umukozi w'Imana utazi neza, kubera ko hari ubwoko bune bw'imihamagaro. Igihe rero utaramenya uwo muntu neza, bino bintu bitatu ntukwiriye kwemera ko abigukorera, cyane ntukwiriye kwemera bino bintu kubibamwo cyane kubikora. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro mukurikirana kuri channel yanyu ya haracyariho ibyizigiro TV. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimira mwese mumaze gukanda sabone cyangwa subscribe. Turabashimira namwe mukanda partage mugasangiza abandi kugira ngo babashe gushikirwa n'inyigisho. Imana ibaho umugisha. Turanabashimira mwebwe mukanda like ndetse mukandika no muri commentaire ibyabafashije. Bari n'ikibazo ushobora kuba wagize, ushobora gucandika muri commentaire, turazisoma maze tukareba nimba ari ikibazo wabagije kijanye n'ivya Bibiliya, maze tugategura ikigwa tukabishura, kuko hari n'abandi baba bafite icyo kibazo kumbure batabashije kwandika. Imana ibahezegire cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, rirafise teme iravuga ngo ibintu bitatu udakwiye kwemerera uwo ari we wese yitwa umukozi w'Imana. Turasoma mu gitabo cya Matayo ibice vya 24, turasoma umurongo waho wa 42. Aravuga ngo nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Mu gitabo cya Matayo mu bice 24, Yesu yari kavuga ibimenyetso bizagaragara mu gihe azaba agira agaruke, kandi ivyo bimenyetso byose tugiye kubireba bisa n'ivyasohoye, ko yaravuze ngo azakwaduka abigira Kristo, abo turabafise kandi singizanyiganga hirya no hakuno. Ivyo vyama vyabaye, nyamugigima zikaba, amazu agasenyagurika, ndetse abantu batari bake bakanapfa. Yesu yaravuze ko azakwaduka n'abigira abavugishwa kandi bazazimiza benshi. Ivyo navyo twarabibonye. Yaravuze ko hazaba inzara nyinshi cyane. Ivyo navyo twarabibonye, ntabwo ngiye kubigarukamo cyane, ntabwo ngiye kuvuga ku gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana, kubera kino gitabo cya Matayo ibice vyaho 24 ni igitabo ige ugisigura neza, bisaho kimatanya n'Ivyahishuriwe Yohana ndetse ukakimatanya n'igitabo cha Daniel. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Ariko uno munsi ndashaka tuvuge ibintu bitatu udakwiye kwemerera uwo ari we wese yitwa umukozi w'Imana. Menya rero ubwoko bw'imihamagaro. Mbere yuko mvuga ivyo bintu bitatu, ndashaka maze mubwire ubwoko bune bw'imihamagaro. Imihamagaro rero iri uburyo ubune. Abantu bose uzabona muri nosi bafise novuga inzira zine cyanye isoko zine z'ivyo bakora cyanye bavuga. Barafise ahantu amasoko ane abantu bashobora kuba bakomoraho ivyo bintu bariko barabaho cyanye bariko baragaragaza muri buno buzima bwa none. Ubwoko bwa mbere bw'umuhamagaro, hariho abantu bihamagaye. Abihamagaye, hariho abantu usanga barihamagaye ariko batahamagawe n'Imana, ariko ugasanga abo bantu barihamagaye ubwabo, barishizeho mu bikorwa runaka. Umuntu akaza agacunguriya naka, akabona uburyo ariko arakoramo igikorwa cy'Imana cyangwa akazi n'ibindi, agaca agenda nawe akabikopia, agagenda kubikora nkuko naka ariko arabikora, iyamara indani muri we nta muhamagaro abifitiye. Ngo n'ubwoko bwa mbere. Ubwoko aba rero bihamagaye keshi bashira imbere inyungu zabo, ntabwo bashira imbere inyungu z'Imana, keshi bashira imbere inyungu zabo. Ubwoko bwa kabiri, abahamagawe n'abantu ni cyagiye umuntu ashobora kurambira mu itorero cyane agatanga amafaranga mu itorero, akitanga cyane. Amapasteri cyangwa umwungere w'iryo torero ageze ko asengera abantu, akareba ati naka ni namusengera nazasubira gutanga amafaranga yaje agatanga, naka ni namushyiraho ibiganza musuke amavuta mugire pasteri, birashoboka gazahava yigumura ave mu itorero. Uwo muntu akamusengera cyane, umuntu akamusengera arebye amafaranga cyangwa uburambe afite mu ishengero, yamara uwo muhamagaro agiye kumushyiramo atari uwiwe. Mbibutse ko mu gikorwa cy'Imana ntabwo ari umuntu atoranya uyundi kuba ikintu
runaka, ahubwo ni Imana itoranya umuntu kuba ikintu runaka no gukora ikintu runaka. Imana ibwira Yeremiya ari igice cya mbere mu gitabo cya Yeremiya umurongo wa 5, Imana imubwira ngo utaraba urusoro mu nda ya nyoko nari nkuzi, nari naragutoranije, nari naragusizeho kugira ngo uzabe uvugishwa nanjye. Imana yatoranije Yeremiya atarabaho, bisigura ngo umukozi w'Imana, umwungere cyangwa pasiteri cyangwa umuapotre cyangwa umuprofete cyangwa umwarimu, umwigisha w'ijambo cyangwa umuvugabutumwa ntabwo atoranywa na pasiteri, ntabwo atoranywa kiriya igihe mubona bamushyize imbere ngo bamusukeho amavuta bemetse imbere y'abantu ati ni pasiteri. Si kijya gihe, si harya Imana imutorera, oya, Imana baramutoranije kuva kera, ibaranamususeho n'ayo mavuta y'icyo gikorwa. Abakozi b'Imana dukora iki? Twemeza cyangwa dufurura cyangwa dushyira ku mugaragaro icyo Imana yarangije gukora, icyo Imana yarangije kubaka. Iyo rero babiguhaye Imana itagutoranije, itakubatse, ni ba bandi uzasanga bitwa abapasiteri batazi na Bibiliya, batazi no gusoma ijambo ry'Imana, bitwa abavugabutumwa batanavuga n'ubutumwa, bitwa abarimu b'ijambo. Mubaje ati Bibiliya ifite ibitabo bingahe? Atanabikubwira. Mubaje ati ijambo ryo muri Bibiliya atabashaga kukubwira. Kubera iki? Yabihamagayemo n'umuntu. Murakavuga ati uyu muntu n'umuvandimwe wanjye, turavukana n'uwo mu maraso, uyu nazampemukira, uyu nazaneza intambara, buretse musengere kugira ngo ndamushyire iruhande yanjye mu gihe nazaba mari we azahaboneke. Umuntu rero akamuhamagara mu gikorwa yamara kitari ndani muri we, ahamagawe n'umuntu. Uwo muntu rero icyakora ni iki? Uwo muntu azashyira imbere inyungu za nyene kumuhamagara. Uwo muntu ntabwo azagwanira iterambere ry'Imana cyane agwanira igikorwa cy'Imana, ahubwo uwo muntu azagwana no gukora kugira ngo naka atamubona nabi, atava amusubiza hasi, amwambure ikibanza yari yarabashije kumuha. Hariho rero abagisene abahamagawe n'abantu, kandi hakabaho abahamagawe na Satani. Muri ubwoko bwa gatatu bw'abahamagawe na Satani, aba nabo bashyira imbere Satani. Kandi rero biragoye kugira ngo abano bantu batandukanye, kuko bose bavuga Imana, bose kandi bakavuga Yesu, ariko uravye ibikorwa byabo birashobora kugaragariza kabo bantu vy'ukuri ko badakorera Imana yo mwijuru. Yesu yavuze ngo muzabamenyera kuvyo bama, kuko bazavuga Yesu, bazavuga Imana, bazavuga byinshi, ariko ikintu muzabamenyeraho, muzamenyera kuvyo bama. Yesu aravuga ngo nuko mwame mugavye. Umukristo wese ahari arakwiriye kwama agavye, arakwiye kwama agavye, akabera amaso ubuzima bwe, ko Yesu azaza higisuma, kandi ataraza urupfu rurashobora kuza. Mbega inyuma ya buno buzima uzaba uwande? Kubera kwizera Yesu ni muri buno buzima, gukorera Imana ni muri buno buzima, ntabwo ari ejo ntabwo ari ahawe, ejo n'Imana. Ubu bwoko rero bwa gatatu abahamagawe na Satani, n'abantu Satani atoranya akabashyira mu matorero, mu bibanza bitandukanye kugira ngo bakwiragize umwijima wiwe. Birashoboka ko bamwe bari bahagaze, bari abakozi b'Imana, ariko bazakugwa maze biyunga na Freemason, biyunga na Satani, batangira gukorana nawe. Mwe naba rero batangira ibibazo imishengero kandi by'abantu, mwe naba bafise amakondisiyo babagenderaho, mwe naba rero iyo uri munsi yabo, iyo uri munsi y'uburongozi bwabo, nta hantu namwe ushobora kugera. Direkisiyo y'Imana iratakara mu buzima bwawe. Arika barosi bahaya, Imana yo mwijuru itabara abantu bari munsi y'abahamagawe na Satani, Imana ibavaneyo mu izina rya Yesu. Ubwoko bwa kane bw'umuhamagaro n'abahamagawe n'Imana. Abahamagawe n'Imana urashobora kubagwanya ariko ntiwabashobora. Imana ibya Yeremiya ngo bazakugwanya ariko ntabwo bazagushobora, kubera azaba ndi kumwe nawe. Umuntu yamagawe n'Imana, mu bintu uzamuboneraho kenshi ni intambara ahura nazo iyo ariko arakorera Imana. Hari abazakugwanya, hari abazakubwira ko utanahamagawe nayo kandi yaravuganye nawe, hari abazakubwira ko ivyo bintu atari ivyawe kandi Imana arivyo yakuzanyemo, hari abazakuvaho kandi uriko urakora icyo Imana yagushiriyeho. Ariko nimba uriko urakora icyo Imana yagushiriyeho, abantu bakakuvaho, witakaza umwanya ku magambo abantu bavuga bakuvugaho. We bandanye ukora icyo
Imana yagushyiriyeho. Hariya imbere abagutaye bazakugarukira. Umuntu yahamagawe n'Imana, iyo umukubise hasi, iyo ushatse kumushyira hasi, ameze nk'itenesi. Agatenesi sinzi ko mukazi cyangwa ibaro, iyo ikubise hasi cyane ahubwo ikidunda cyane. Umuntu yahamagawe n'Imana ameze nk'irasoro. Iyi rasoro uyisondeye hasi kugira ngo ihagume, iyo ukuyeho ukuboko irirasa ikagera nk'ariya. Niba abantu bahamagawe n'Imana bagwanije waye promosiyo, bagwanije Morodekayi bazi ngo birarangiye, bamuha promosiyo yo kuva ku irembo yisanga ibwami. Bagwanije Yosefu ngo atagera ku vy'Imana yamuhamagariye, atagera ku nzozi ziwe, ariko Yosefu birangira ageze ku nzozi ziwe. Ivyo bakoze vyabaye iki? Vyabaye deplacement igeza Yosefu ku ndoto ziwiwe. Ivyo bakoreye Yesu bazi ngo baramurangije, basanze bari kubagirana, bari kubashitsa misiyo yiwe. Umuntu yahamagawe n'Imana wamugwanya, ariko ni wahagarika umugambi w'Imana ku buzima bwiwe. Ngibi rero ibintu bitatu udakwiye kwemerera umukozi w'Imana utazi neza. Icyambere ni ugukora ku ruhanga rwawe, ugukora ku ruhanga. Iyo umuntu awukoze ku ruhanga canke mu mutwe, ashobora kuguha ivyo afise, canke ashobora kukwambura ivyo wari ufise, canke ashobora kuzimya ivyo ufise. Ibi mbabwira nagiye mpura n'abantu vyabaye ko bagiye mu mashengero amwe navuze amazina kuko amwe mwohita muyamenya. Yagiyeyo umukozi w'Imana aramureba, amukanuriye amaso, ariko aramusengera, aca aramubwira ngo urashobora kugira inyenyeri zingana uku uri wenyene. None wahita aramukora ku ruhanga, aravuga ngo ndazikwambuye. Uyo muntu kugeza uno munsi yahise azima, n'ingabire yari afite zahise zihagarara. Yari umuntu yakoreshwaga n'Imana, byahise byubama, byahise bihagarara. Yahise asubira inyuma. N'umuntu yanyishingiriye intaye, byahise bisubira hasi byose. Uburyo yakoraga ndetse n'ibijyanye n'akazi k'amaboko byose byahise bitangira kwanga, kubera ko umuntu yamurambiseho ikiganza gusa. Iyo umuntu akurambiseho ikiganza, ashobora gukora icyo bita impartation, ashobora kuguha ibyo afite cyane agatwara ibyo ufise, cyane akazimya ibyo ufite. Ntuzi rero uwo muntu ibyo afite, kandi ntuzi uwo muntu ibyo atekeye. Niyo mpamvu udakwiriye kwemera umuntu wese ngagushyiraho ikiganza ku ruhanga. Imana iguhezagire cyane. Utarakanda subscribe kugira ngo uzadukurikirana bino biganiro, kankwibutse gukanda subscribe cyangwa sabone, kandi iruhande ntacyo bigutwara n'umwanya mutoya, ukande na like, cyagufashije cyandike muri commentaire. Ari abantu rero bagiye gusengerwa n'abakozi b'Imana, kandi abo bantu bari abantu bafise ingeso nziza, ariko kuva asengewe n'umuntu runaka ingeso mbi zitangira kuza kuri we. Kubera igihe muri munsi y'umurongozi ari umusambanyi, ijya mwemu y'ubusambanyi arayibaparataje. Igihe muri munsi y'uburongozi bw'umubandi, ijya mwemu y'ubujura namwe arayibaparataje. Igihe muri munsi y'uburongozi bw'umuntu umunyabwoba, buriya bwoba afite arawubaparataje. Niyo mpamvu udakwiriye kwemerera umuntu wese ngakurambikeho ikiganza. Hari abantu mwabaye inyererezi, uno munsi muri harya, ejo mwageze hariya byashushe. Hari umukozi w'Imana yavuye India, yavuye Amerika, ari gusengera abantu benshi baribwe ubutunzi bwabo, abandi barakogejwe isoni, abandi bagirane bakorerwa ibyaha n'abantu bita abakozi b'Imana, kubera ko bagiye mu matorero, bagiye mu bantu batazi wabahamagaye, maze bemera ko wabashyiraho ibiganza. Bamwe birangira babasutsemo imyuka mibi. Nigeze kubasengera umuntu, namusengeraga uwo munsi abadayimoni bakamukubita, bakavuga ngo turagiye. Turejuru yazaga ambwira ko byasamerewe nabi. Namusengeraga, dayimoni zikavuga, zikakoma induru, turagiye, zikavuga n'ibindi bintu byinshi, kubera sinjya numviriza abadayimoni cyane. Mugabo ngiye gusenga, nza kubona umukozi w'Imana runaka navuze, turiko turanigana mwisi y'imwe, turiko turakubitana ibifusi bikomeye cyane. Noneho wa mama agiye kugaruka, ko nabibonye mejeje kumusengera, agiye kugaruka, ndamubwira ati wewe iyo uvuye ngaha gusengera ne handi hantu ugenda gusengerwa, ese nugenda ku mukozi w'Imana yituku nuku akorera nana? Arambwira ati aho ngaho niho mfatanije no ngaha, no kuvuga mvuye ngaha bukeye mba ngiye hariya, ati nawe n'umukozi w'Imana ari kunsengera, ambwira byinshi bitandukanye. Ndamubwira ati rero hitamo uhagarika kuja hariya, hanyuma mbandanye gusengera, cyangwa uhitemo guhagarika kuza ngaha ubandanye
kuri ya mukozi w'Imana aba ari wabandanya gusengera. Mwibutse ko atari twebwe dufite inyishu, ahubwo ari Imana ifite inyishu zerekeye ubuzima bwawe. Twe turi amatiyo Imana ishobora gucamo. Tagombye kugirira neza wazunguruka isi yose ukayimara, ariko ntabwo wagirirwa neza kiretse ugiye mu isi y'umwijima. Kubera muri ino si abantu batera imbere biciye mu masi abiri, biciye mu isi y'umwiza cyangwa isi y'imwemu y'Imana. Umuntu ashobora gutera imbere biciye mu muhora wa Satani, umuntu ashobora no gutera imbere biciye mu muhora w'Imana. Ariko ivyo byose ni ibiramba ni ivy'Imana, ibitanga amahoro n'umunezero ni ivy'Imana. Imana ishimwe cyane. Uwo muntu ahitamo guhagarika aho hantu maze kumusengera. Ubu n'umukozi w'Imana yaciye amera neza, n'ingabire zitangira kuza muri we. Inyuma yaho cyane mubwira ivyo nabashije kubona n'ivyo umwami yabashije kumbwira kubijanye n'uyo muntu. Mubwira ati rero birashoboka ko abandi bashobora kuba bariko baratabarikwa, ariko ubutabazi bwawe ntabwo ariho bwari buri. Uriya muntu ntabwo ari gukorera munsi y'uburongozi bwa Mpwemu Yera cyangwa munsi y'uburongozi bw'Imana. Arafise iwundi mwami ariko arakorera. Niyo mpamvu rero udakwiye kwemera umuntu wari we wese ngo agushireho ibiganza. Impamvu rero igira kabiri, gukora mu biganza. Ikindi kintu cya kabiri udakwiye kwemera umuntu agukora mu biganza canke kunda canke mu birenge. Agakanura kwiye kutagakorera, kutakemerera umuntu wari we wese nga gukore kunda canke nga gukore ku birenge, canke bari abantu babanywesha amazi mutazi iyo bayavanye, na bari abantu banywesha amavuta babasiga amavuta, na biriya nabyo murakwiriye kuvyirinda. Ko ari abantu aza afite amavuta yahawe yakuye ahantu kwera utazi uwamuhamagaye, akaza yaratongereye amajambo yaza kuyabasiga, mwe mukagira ingorane, mwe mukagira ivyago mutabizi, akanabatwara inyenyeri zanyu cyangwa ubutunzi bwanyu, mukisanga mwasige muri vide muzi ngo mwariko murakira bitewe n'izo bintu. Nukwiye kwemera rero umuntu agukora mu biganza. Murashobora gukora mu biganza agatwara icyo ufise. Nukwiye kwemera abakozi b'Imana bari bo bose utazi ngo utege ibiganza. Hari abaza kukubwira zana ibiganza byawe ndabisengera, mugabo akaraba kumbe akamanza agacunguruya mu biganza. Ivyo nkubwiye nzo vyabayeho, bamutwaye umugisha wiwe. Hari abantu bazi kumugisha utibwa, ariko abantu bashobora gutwara ibintu vyawe biciye mu gutamenya kwawe, na Esau vyaramubayeko. Abantu bashobora gutwara ibintu vyawe ugasanga we barakugariye, ariko ugasanga abantu bariko baratera imbere ku nyenyeri yawe, kwiterambere ryawe. Abantu bariko bararuranirwa kwiterambere ryiwawe. Umuntu umwe yagiye ku mufumu amubwira ati wampaye umuti wa business nkadandaza abakiriya bakanzaho. Yamubwiye ati nje nawo naguha, atariko genda mu isoko ajyana ukorera urebe umuntu adandaza cyane, amuzanire ku muceri wiwe mukeya badandazaga ibintu by'ibiribwa, amuzanire ugende nimba umushorera, nimba ugenda kuyora, ariko uzaniremwo mu bintu byiwe asanzwe akoramo. Nimba uzane na amafaranga, namugenda kuvunjire uzana amafaranga yiwe. Hama izo bintu numara kubizana n'izina ryiwe nzaba ndarikeneye, hanyuma n'ifoto ye nzaba ndayikeneye. Icyo nzakora niki, nzafata bari abakira bahora baziwe hama nabahindukize bazi wabo. No kuvuga ngo nzamwambura inyenyeri yarafise n'igikundiro kubakiriya, mbimwambure mbishire kuri wewe, hanyuma abari utangira gukora muri business yawe no kururanirwa. Kandi yarabikoresheje bita biramwemerera biramukorera, maze uwo muntu yakoraga business yiwe ikirahomba. Business yiwe kiragirana ikirahomba, byarangiye yugaye, birangira nawe ayimukiye. Uretse yuko nawe bitagenze neza, nyuma byagiye kumugendekera nabi, kuko byagiye kumusaba sacrifice menshi kuzimu, ko yaramaze kwikonegita n'isi y'umwijima. Baramukinda sago bamukorera byinshi, uretse ko twamusenge turamubohoza. Iyo none Imana mu bundi butunzi budaciye muri iyo nzira ubahagaze neza. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi kintu cya kabiri udakwiye gukora, twe kwemera abantu bagukora mu biganza cyangwa kunda cyangwa mu birenge. Akandi kantu udakwiye kwemera nubwo ntagasizemwo, nukwiriye kuja uha amafaranga abantu abari bo bose bakubwira ngo wampaye amafaranga. Nabari abantu basabiriza mu mabarabara, buriya nukwiriye guha abantu abari bo bose. Hariho bamwe ari intumwa za Satani. Umukozi w'Imana yambatije yigeze kudushingira intaye, yahaye Mayibobo hariya muri fire, amuha amafaranga 1000. Mayibobo ntiyigeze irya icyo 1000, ahubwo yagikoreyeho amangetengete. Biza gutuma pasiteri amara hafi amezi angahe nta kintu cinjira mu rugo, nta mafaranga,
akena, amererwa nabi, ari umukozi w'Imana asizwe amavuta, afite abantu barenga ibihumbi bamukurikiranaga, ariko birangira asubiye hasi. Arangije afata amasengesho y'iminsi 3, Imana imwereka ya mayibobo yafashaga. Agiye kureba sanga cyagiyumba aracyagifise, arasenga, dayimoni zitangira gukoma induru zimuvamo, amwambura ya mafaranga, abona kongera gukomeza mu buzima. Ari abantu duha amafaranga abataribo bagatwugarira ibyacu, ari abantu uwa amafaranga bakayakoreraho amangetengete. We wari kuragira neza, ariko ugasanga iyo neza yukoze we ntabwo ayibona, we ari kwindi misiyo, barabuze ahantu bagukura, ariko watanga inoti yawe bakayikoreraho ibindi bintu, ugasanga kongera kubona amafaranga bikaba ikibazo ku buzima bwawe. Icya gatatu ni ukwigishwa n'umuntu utazi. Buriya iyo umuntu ariko arakwigisha, ari imwe mu aba ariko ararungika muri abo bantu. Buriya ukurikirana amafilime runaka, ari amajambo, biriya bintu buri kuraraba, ari imwe mu buri ko wakira. Iyo uko wumvirisa umuntu ariko arigisha, buriya ari amajambo aba ariko aravuga, buriya ni imwe mu aba ariko ararungika mu buzima bwanyu. Ntabwo ari inyuguti aba ariko arateranya, oya, buriya ni imwe mu aba ariko ararungika mu buzima bwanyu. Birivuga ngo Petero agitangira kuvuga kwa Koroneliyo ngo buzura mwemu w'Imana, batangira kuvuga mu ndimi. Agitangira kuvuga ijambo ry'Imana, amajambo yari karavuga yari mwemu yari kararungika muri bo, ariko kubera ryari ijambo ry'Imana bahise buzura umwuka w'Imana, batangira kuvuga mu ndimi. Iyo rero umuntu ariko aravuga, ariko arigisha, hari ubushobozi aba ariko ararekura, ariko cyane cyane biba bimatanye n'isoko. Wibuke ko ariho abihamagaye, abahamagawe n'abantu, abahamagawe na Satani, ndetse n'abahamagawe n'Imana. Umuntu rero atanga icyo afise, umuntu atanga icyo afise, nico umuntu atanga. Iyo rero umunsi y'uburongozi cyangwa uri kumviriza umuntu yahamagawe na Satani, ni ukuvuga ikintu ariko arabahereza harya ni za myuka mibi, ni ariko arabahereza umwuka mubi, niwe ariko arabaprataja. Mwe mukibaza ngo nafashijwe, ngo yaashe, ngo yakoze ibitangaza, yankozeho ndagwa, ibitangaza birakoreka, kumbe nta gitangaza cyahabaye, ahubwo yariko arabasukamo imyuka mibi mwe mutabizi. Imana idutabare cyane. Duva rero urangiriza aho ngaho, ukwiye kwemerera umwigisha uwo ari we wese, ukwiye kumviriza umwigisha uwo ari we wese. Kandi ndagusabe, nimba koko zino nyigisho uzishimiye, urakwiye gukanda subscribe cyangwa sabone, ukandikana ndetse ukagira na like, ukandika no muri commentaire cyagufashije cyangwa ikibazo wabashije kugira. Imana iguhezagire cyane. Nimba nawe inyigisho itagufashije, ntukande subscribe, kubera iyo wakanze subscribe cyangwa sabone, iyo dushizeho ikiganiro cyangwa icigisho ubwa mbere mu gukurikirana, hariho urabimenyeshwa ari hejuru ya telefone, ari iyo wakanze no kukazogera, wakanze subscribe amugakanda kukazogera kariyo kantu kameze nk'inzogera, iyo dusise ikintu urabimenyeshwa. Niyo mpamvu mu gihe wumva bino bintu bitari ko bikubaka bigufasha, nta mpamvu yo gukanda subscribe, nta mpamvu yo gukanda sabone, nta mpamvu yo gukanda na like, mu gihe bino bintu atacu biriko biragufasha. Ariko nimba biriko biragufasha, kanda like, kanda sabone cyangwa subscribe, kanda partage, usangiza abandi, gashire no kuri stati kugira ngo abandi bashikirwe. Ufise amagroupe partage, bene data bashikirwe kugira ngo badahona, kuko muri no si twuzuranya abantu benshi bahamagawe n'abantu, bahamagawe na Satani. Abahamagawe n'Imana no munsi dufise ni bakeya cyane, ariko bivuga ngo muzamenyera kuvyo bama. Byatubwiye ngo nuko mwame mugavye ko mutazi umunsi n'isaha ukuza ku mwami wacu Yesu Kristo. Yesu azaza, kandi azaza nk'igisuma. Mbega naza azasanga ugihagaze neza, azasanga ukimukorera, ukimuvugira, ukimushingira intaye, cyangwa azasanga warabivuyemwo, warasubiye inyuma. Nawe kwisuzuma, nahanje ho kwisuzuma. Nimba naho byarabaye ugashirwaho ikiganza n'abantu, ko ari abantu bashyizweho ibiganza n'abantu, bahora barota, bahora basenga, birangira amasengesho akamye, birangira n'indoto barotaga atazo basubiye kubona. Uburyo rero wabikoramo nabwo
ugasubira guhaguruka, ukwiriye gusenga ndetse no kuba mu makoraniro no kuba mu ijambo ry'Imana ndetse no kwikura munsi y'ubushobozi bw'umugwanizi, munsi y'ikiganza umuntu ashobora kuba yaragusizeho kitari cyo umuntu yahamagawe n'Imana. Tuzakora ikindi kigwa cy'ukungene umuntu rero yakwibohora atarinze guhura n'umukozi w'Imana runaka, wakwikorera deliverance. Tuzabigisha uburyo wakwibohora ukivana munsi y'ubushobozi bw'umwijima, ukivana munsi y'ubushobozi bw'abadayimoni. Tuzigisha amaprincipe yagufasha. Tugiye gusenga Imana. Alebraka sufa regi bakaya. Ngiye gusengera abo bantu bafise bahora barota ariko batakirota, bahora bafise ingabire ariko zazimye bitewe n'abakozi ba Satani bagiye bakorana nabo, cyane n'ahantu bisanze bakabashiraho ibiganza bakazima ivyabo. Haba muri business warasubiye inyuma, mu buzima butandukanye hari ibintu vyagiye bisubira down hasi, kandi birivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Tugiye gusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, uri Imana igira neza kandi uri Imana igororoka. Ndasengeye mwene data, birashoboka ko hari abantu bamusizeho ibiganza, hari abamusengeye bazimya ivyo wateretse indani muri we, hari n'ababitwaye, hari n'abandi bamususemwo iyindi myuka ituma adakomeza agukorera, ituma business bidakomeza, ingabire ziwe adakomeza azikoresha, bituma n'inzozi zigenda. Ndatura imbaraga z'Imana kugira ngo zibohore ubuzima bwabo. Buri kintu cyose cyatwawe mu buzima bwabo kiragarutse mu izina rya Yesu. Turagaruye inzozi zabo, turagaruye indoto zabo, turagaruye ingabire zabo, turagaruye inyenyeri zabo, turagaruye itunga ryabo mu izina rya Yesu. Aho byahambwe turabihamburuye, ivyatwawe turabigaruye, ivyapfuye turabihaye ubuzima mu izina rya Yesu. Karama sufa regi basate. Urakoze kubohoye ubuzima bwabo kandi ugaruye ivyabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana igumugisha. Wifuza gusengerwa ari kibazo ufise, ari umutwaro, ari n'inzozi ufite zakuzazaniye, wabuze insiguro yazo, tuba tuhari ku bwanyu kugira ngo tubashe kubafasha. WhatsApp rero mushobora gutwandikiraho neyi +257 65 986 540 agasaraba (257 65 986 542). Ushobora kudutelefona canke ukarungika audio canke ukandika message, tubwira amazina yawe, tubwire ndetse nawe uherereye, tubwire n'icyo ugomba ko tugusengeraho. Imana iguhezagire cyane. Mwari kumwe n'intumwa y'Imana Nduwa Kristo Glory Shine. Wibuke rero gusangiza abandi zino nyigisho kugira ngo bakomeze gufashwa. Ari ryambere udukurikiranye kuri no channel yaracariho Ivyizigiro TV, ntugende udakanze subscribe cyangwa sabone, kandi wibuke no gukanda partage kugira ngo abandi babashe gushikirwa. Murakoze cyane, muri umugisha w'amahanga.